हमारा 62 का एज है सर। अच्छा 62 का एज है। हाँ मैं एक बार बम्बई गया था। अच्छा गाड़ी चलाने के लिए, वहाँ मच्छर काट दिया हमको। अच्छा हो गया मलेरिया। ओहो इसी तरह भाग आया यहाँ। इसी समय हमको एक इंजेक्शन लगा है सर अपनी जिंदगी में। अच्छा हाँ, मैं सर्वदा मिट्टी से नहाता हूँ, हाँ। कड़ुआ तेल से लगाता हूँ। हाँ हाँ सरसों का तेल, जो कड़ुआ तेल बोलता है। जी 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 Ang hanyahay nang ibagay te kasya katal video tuwi fekya video soro kaya sekang naro video ni pula screen no je borong ni mukhang nugu a borok sabo naro sidu sinika sini maya hanga ang nang no sanai sabo happen naro sini negerdi o borok sabo naro thike nasing nalia o borok sabo sini de maka aw tinile sini mankana hanga kai salai ba saltam sekang nang bagi kasya video tu kha omo bo chini Bollywood superstar Amir Khan ni kaisa video nang bagi ang tui femani tainong na ang sungmani o superstar sabo lamao cover khai bigorok jakmani afuro kwbangma borok rok no comment khai sabakya je omo Akshay Kumar wngna hinui hingka kai je Akshay Kumar hinui sanai rok no hingka ang nang bagi tui fekya je a video ni paithak ni ba behind the scene ni mangpili tamo hingkai noro bo nugui manano je amo Akshay Kumar ya amo Amir Khan no hingkai hingkai noro bo nugui manano mo video ni o screen no hingka kai tini bahanya ha Amir Khan ni tei kaisa chehra bodolongmani video kaisa katal tubi fekya video wngkha Amir Khan bini Patrick Gao ba bini bufasongni ba bini bufani bufasongni asima jagao Banarasi o chehra bodologoi bo bini Patrick Gao thangmani kintu a Patrick Gao thangpuru bono kebo khoroksa pono sini maya tai naro bo nugui mankhana o video o je Amir Khan no a bini Patrick Gao thangpuru kebo khoroksa pono sini maya wngmani hingka kai o video wngkha belanyo purana kwcham haipana ang nong bagai tubi fekya tamni hingkai norok jodi no o video nugi hingkai norok o video ni madamti amano nugui mandi tai baksa borkhai hinimano omo Amir Khan ni cinema boni kunu kaisa ni scene wngna hinui kintu omo kunu cinema boni scene ya omo kaisa original video no bo bini Patrick Gao thangmani hingkai norok o video no nadi paya sak ani channel no ये देख रहे हैं देख लीजिए आप भी देखिए दरवाजे पर आ जरा कौन बैठा है यहाँ बता पहचान गया ना ख्वाजा मंदिर कौन ख्वाजा मंदिर हाँ कीलिया नाला में थी ख्वाजा ये नाला तो उधर वहाँ पर यही है ख्वाजा मंदिर तो ख्वाजा को सोचा बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे थे हाँ हाँ समझ गए मेरे होश में तो नहीं सकते चलिए हेलो अम्मी है नहीं तो करारा हाउस तो वो केलिया नाला बता रहे हाँ तो करारा वो है वहाँ पर नहीं ना है नाम ये था ना ख्वाजा मंजिल ख्वाजा मंदिर हाँ? से नाम से मतलब है ख्वाजा मंदिर के नज़दीक क्या था बताइए ख्वाजा मंदिर तो हाँ मतलब हम ढूंढ रहे हैं हाँ, जब यहाँ थी आपकी